ashimwe. Tunejejwe cyane n'uburyo Imana twese yaturinze ikaba yongeye kuduhuriza hano. Tulinesanyu fenna Katonda okutukuma era natusinkanyiza wano. Ndifuza rero ko dukoresha kino gihe none kugira ngo twige ijambo ry'Imana nkuko Imana iduhaye uburyo. Njagala okozesa omukisa guno nga twige ekigambo kya Katonda nga Mukama bw'atuwadde omukisa guno. Mugiye kurambura Bibiliya zanyu n'ubundi tujye mu gitabo mu isomo badusomeye muri Maatayo 25. Mubikule Bible zammwe nga bwe batusomedde mu kyawandikibwa ekisangibwa mu Maatayo 25. Tugiye gusoma amagambo Yesu yavuze ubwe kandi akayavuga atubwira neza yuko icyo yaragendereye ari ukugira ngo atwiteguze ubwami bw'Imana. Tugenda kulaba ebigambo Yesu Kristo yekenyini bye yayogera nga bitukubiriza okweteekerateekera obwakabaka bwa Katonda. Imwe mu ngingo Satani arwanya cyane ni ingingo ireba no gura kwa Kristo kandi muri Bibiliya iyo ngingo ivugwamo cyane. Ekimu ku bintu Satani byalwanyise nnyo ate nga kikulu kye kikwatagana n'okukomawo kwa Kristo nga bwe kyogerwako mu Bayibuli. Ku buryo Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Adamu ne Kawa bali bamaze okwonoona, amateka y'ikiremwa muntu yahise ahinduka, ebyafaayo by'omuntu byakyukirawo, ku buryo kugaruka kwa Kristo aje kongera kwimika ubwami bw'Imana. Kristo okudda ngazze okuzaawo obwakabaka bwa Katonda nibyo byiringiro byiza biruta ibindi byose ikiremwa muntu gishobora kugira. Lyesuubi lyokka eddamu omuntu oba olulyo lw'omuntu lwe tuyinza okuba nalyo, kubera ko nta gukomera ko muri iyi si kutarangira, teri kugulumira kwensi okutakoma, nta kwamamara cyangwa se kumenyekana ko muri iyi si kutagira iherezo, teri kwatiikirira kwonna okw'okunsi kuno okutalina kkomo, nta butunzi muri iyi si butagira iherezo, niyo ubwo butunzi butakurangiye wowe uragenda ukabusiga, teri bugagga bwa ku nsi obutaggwaawo ne bwe buba tebukuweddeko gw'obulekawo n'ogenda. Yewe n'ibidushimisha n'ibinezeza abantu biba ari iby'igihe gitoya bikageraho bikarangira, era n'ebyo ebisanyusa abantu bituuse ekiseera ne biggwaawo. Niyo mpamvu ibyiringiro bimwe rukumbi duhabwa nuko igihe Kristo azaba agarutse azongera asubizeho wa mugambi Imana yari ifite ikirema Adamu na Eva batarakora icyaha. Ensonga lwaki essuubi limu lyokka lyetuweebwa nti Kristo bw'anaaba akomyewo wakutuzaayo mu mbeera eri Katonda gye yali alina mu nteekateeka y'okutonda. Iryo ni ryo herezo ryiza umuntu w'Imana cyangwa se buri muntu wese ufite ubwenge buzima ashobora kwerekezaho amaso ye kandi ibyo bintu akabyitegura. Eyo yenkomerere ennungi omuntu alina okutegeera n'omuntu alina amagezi gy'ayinza okusuubira. Ibyo byiringiro byo gura kwa Kristo, essuubi eryo ery'okukomawo kwa iyo byabaga byakiriwe mu mutima w'umuntu, bwe lyanirizibwa mu mutima gw'omuntu, ibyo bintu akabyakira kuko kwizera kuzima yabaga afitiye ijambo ry'Imana, olw'okukkiririza mu kigambo kya Katonda n'oyaniriza essuubi eryo, ibyo bintu byamuteraga kuba yakwemera guhomba ibintu byose kugeza n'ubwo yashyira ubuzima bwe mu kaga. Kyaleeteranga omuntu okuweewala oba okufiirwa n'okwefiiriza byonna obulamu bwe ne bwe butuuka mu kabi. Niyo mpamvu iyo dusomye mu Baheburayo 11 tuhabona urutonde rw'intwari mu kwizera. Yensonga lwaki bwe tusoma mu Bebulaniya 11 tulaba olukalala lw'abantu abayitibwa abazira mu kukkiriza. Intwari mu kwizera, abazira mu kukkiriza buri gihe bazivugaho ibintu bibiri, buri kiseera boogerwako ebintu bibiri. Kwizera bagiriye mu ijambo ry'Imana kwabateye gukora ibintu bibiri, okukkiriza kwe baalina mu kigambo kya Katonda okwabawalirizanga okukola ikintu cya mbere ekisooka nuko uko kwizera babaga bafite kwabateraga kugira ibintu bemera guhomba. Okukkiriza kuno kwe baabeeranga nako kwabaleeteranga okubaako bye beefiiriza oba bye beerekereza, kwabateraga kugira ibintu bemera guhara, kwabaleeteranga okubaako bye baleka. Icya kabiri ko kwizera kwabateraga, ekyokubiri okukkiriza kuno kye kwakolanga, hari n'icyo nyine kwabateraga gukora nk'intambwe igaragaza ko bafite uko kwizera. Waliwo kye kwabawalirizanga okukola nga oluta oba omutendera gwe batuuseeko.
uyu munsi rero tugiye kongera kugaruka ku kintu kireba no gukora kwa Kristo n'umwiteguro dukeneye kugira. Olwalo tugenda kutunulira ku kweteekerateekera okudda kwa Kristo n'engeri gye tulina okweteekateeka. Ariko cyane cyane turaza gutinda ku bantu bavuga ko ari Abakristo, naye okusingira ddala tugenda kulwa kwabo abalowooza oba abeerowoozwa kuba nti Bakristo, ndetse bakabemera yuko koko Yesu Kristo agiye kugaruka, era nga bakkiriza nti Kristo agenda kukomawo. Turebe imibereho dufite tuyipimye ku munzani w'ijambo ry'Imana, tulabe obulamu bwe tulina nga tubugerageranya n'ekigambo kya Katonda. Ntabwo ibyo bintu turi buze kubikora wenda tugira ngo twungurane ibitekerezo, tugenda kubikola nga obolyawo twagala okubaganya ebirowoozo, ahubwo tugiye kubirebera mu magambo Yesu yavuze kandi atwerekeza kuri yo ngingo, mu ngeri Yesu gye yakyogeramu mu byawandiikibwa. Niyo mpamvu tugiye gusoma ayo magambo ya Yesu muri Maatayo igice cya 25 tugiye guhera ku murongo wa 1. Tugenda kusoma ebigambo ebyo Yesu kenyini bye yayogera mu Maatayo sura 25 nga tutandikira ku lunyiriri olusooka. Reka nsabe umuvandimwe asome mu Ruganda ahere ku murongo wa 1 ageze ku murongo wa 13. Katusome nga tutandikira ku lunyiriri olusooka Maatayo sura 25. Bagamba nti mu biro ebyo obwakabaka obw'omugulu bulifaananyizibwa abawala 10 abatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana anaawasa omugole. Naye bannaabwe 5 baali basirusiru n'5 be baali n'amagezi. Kubanga abasirusiru bwe batwala ettabaaza zaabwe ne beetwalira n'amafuta, naye abalina amagezi ne batwala amafuta mu macupa gaabwe wamu n'ettabaaza zaabwe. Naye anaawasa omugole bwe yalwayo, bonna ne babongoota ne beebaka. Olunyiri lwa 10, olunyiri lwa 5, olunyiri lw'omukaaga. Naye ekiro mu ttumbi ne waba oluyoogaano nti, laba anaawasa omugole ajja, mufulume okumusisinkana. Abawala baali bonna ne balyoka abagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba balina amagezi nti, mutuwe ku mafuta gammwe kubanga ettabaaza zaffe ziggwerera. Naye abalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti, wozzi tegaatumale ffenna nammwe, waakiri mugende eri abatunda mwegulire. Bwe baali bagenda okugula, anaawasa omugole n'ajja, n'abo abaali beeteeseteese ne bayingira naye mu mbaga ey'obugole. Oluggi ne luggalwawo. Oluvannyuma abawala bali abalala nabo ne bajja ne bagamba nti, mukama waffe tuggulirewo. Naye n'addamu n'agamba nti, mazima mbagamba nti sibamanyi. Kale mutunule kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. Ijambo ry'Imana mu magambo litubwiye, ekigambo kya Katonda mu bigambo bye kitugambye. Yesu yatangiye aya magambo cyangwa se uyu mugani agaragaza neza yuko ibintu agiye kuvuga bigereranya kugaruka kwe cyangwa se kwimikwa k'ubwami bwa Kristo. Yesu Kristo yayogera ebigambo bino ng'abigerageranya n'olugero olukwatagana n'okukomawo kwe, oba okuteekawo obwakabaka bwe. Niyo mpamvu twasomye aya magambo agitangira avuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa. Yensonga lwaki mu kutandika twasomye ebigambo ebigamba nti mu biro ebyo obwakabaka obw'omugulu bulifaananyizibwa. Kandi batubwiye ko muri iryo gereranya aba bakobwa 10 bafashe amatabaza yabo bafite gahunda imwe yo kujya gusanganira umukwe. Era batugambye nti mu kugerageranya kuno abawale 10 bonna bagenda okwaniriza oba okweteekerateekera okwaniriza awasa omugole nga bonna bayina ettabaaza. Ariko muri uko kujya kwitegura Kristo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igihe cyarageze ba bandi 10 baba ari abanyabwenge baba ari n'abapfu bose barasinzira. Naye mu kweteekerateekera omugole anaawasa bagambye nti enjawukana oba enjawulo yabeerawo wakati w'abawala bano 10. Mu byukuri nubwo ijambo ry'Imana litubwira ngo bose barasinziriye, newankubadde amazima batugambye nti bonna beebaka. Kuko ku murongo wa 5 batubwiye ngo umukwe atinze bose barasinzira. Kubanga batugambye ku lunyiri lw'okutaano nti naye anaawasa omugole bwe yalwayo bonna ne babongoota ne beebaka.
ariko hari ikintu kimwe abantu bajya bakunda wenda kuvugaho nifuza ko mutekerezaho naye waliwo ekintu abantu abasinga kye batera okwogerako kye njagala tulowooze kuri iyi ngingo ireba no gukora kwa Kristo no kwimika ubwami bw'Imana ku nsonga eno ey'okudda kwa Kristo n'okuteekawo obwakabaka bwa Katonda no gushyira iherezo ku cyaha n'abanyabyaha bakihambiriyeho n'okuteeka ekkomo ku kibi era n'abo abakyesibako. Satani yazanye ubuhakanyi kuri iri hame ku buryo no muri twebwe haba hari abantu bameze nk'abakobanyi ibyo bintu bavuga yuko ari ukubeshya. Satani alese okuwakana era n'abo abalowooza nti balindira Kristo besanga mu kitimba ekyo. Ubwo buhakanyi natwe buri hagati muri ku buryo abantu bahita bakubwira bati ibyo bintu kuva kera ati no mu gihe cy'intumwa zabwirizaga ko Yesu agiye kuza kandi ko tazatinda ariko dore none hashize imyaka 2000. Okuwakana okwo kuyinza okubeera wakati muffe abamu ne basigala nga bagamba nti okuva abatumirwe batandika okwogera nti Kristo ajja emyaka 12 giyise era nakati abantu bakyamulindirira ku buryo nyine uhita ubona n'aya mahame yose akwiriye gushingirwa ngo umuntu yizere ubuzima bwe n'imibereho bye bihinduke ubona batayaha agaciro. Nolabira wonti n'empagi oba emisingi abantu gye balina okunywererako egibayamba okunywerera mu mazima ago batuuse ekiseera ne bagikola ki ne baginyooma. Niyo mpamvu niba ijambo ry'Imana rivuze umwiteguro dukwiriye kuba dufite yensonga lwaki ekigambo kya Katonda bwe kyogera ku kweteekateeka kwe tulina okubeera nako nk'abategereje Kristo ng'abalindirira Kristo. Bya bindi Yohana yavuze mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana kuri Yohana kwe yayogerako mu baluwa akavuga yuko umuntu wese ufite ibyo byiringiro byo kugaruka kwa Kristo muri we agomba kwiboneza nk'uko waboneye. Agamba nti omuntu yenna alina essuubi eri alina okwerongoosa ng'oyo bw'ali omulongoofu. Ubona uwo murimo wo kwiboneza abantu na bamwe muri twebwe bawukerensa. Ekikolwa kino eky'okwerongoosa abasinga bakinyooma. Iyo babonye wenda nk'abantu bafite umwiteguro kuko ijambo ry'Imana tubwira yuko twaba turya cyangwa tunywa cyangwa dukora ikindi kintu cyo dukwiriye kubikorera guhimbaza Imana. Bwe balaba abalina okweteekateeka okwo ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba nti buli kintu kyonna kye tukola newankubadde nga tulya newankubadde nga tunywa tulina okukikola olw'okugulumiza Katonda. Iyo babonye hari umuntu utera izo ntambwe babona afite nk'ikibazo mu mutwe. Bwe balaba omuntu atambulira mu mitendera egyo bamulowooza okuba nti oba oliawo ne mu mutwe gwe. Bavuga bati buri uriya muntu baramushutse. Okulowooza nti omuntu oyo yalimbibwa. Bakavuga bati uriya muntu buriya n'umwaka. Ne balowooza nti omuntu oyo asussa nnyo. Bakabona hari ko aribo bafite ubwenge cyane kubera ko bamaze kwihuza na gahunda z'isi zigezweho. Ne berowooza okuba nti be b'amagezi kubanga bo batambula n'ensi nga bw'etambula. Ariko hari ibintu bibiri nifuza ko mumenya kuri iri somo twasomye muri Maatayo 25 Yesu yavuze. Naye waliwo ebintu bibiri byenjagala tulowoozeeko ku bigambo Yesu Kristo bye yayogera mu ssuula eno eya 25. Nubwo bibiri yivuga ngo umukwe atinze barahunikira bose barahunikira barasinzira. Newankubadde Bayibuli egamba nti omugole bwe yalwawo bonna ne babongoota ne beebaka. Ntabwo gutinda kuvugwa ahangaha ntabwo kuri mu ruhande rw'umukwe. Okulwa kuno tekuli ku sayidi y'omugole. Nubwo birivuga ngo umukwe atinze barahunikira iri tinda ryavuzwa ahangaha ntabwo umukwe yahagaritse gahunda yo kuza ntiyigeze ahindura n'umunsi n'isaha azazira. Newankubadde nga Bayibuli egamba bwetyo nti omugole awasa bwe yalwawo ne babongota ne beebaka okulwa kuno tekuva ku mugole awasa era enteekateeka y'okudda kwe tekyusibwa. Ahubwo gutinda kwabaye ku ruhande rw'abari bategereje naye okulwa kwabeerawo ku ludda lw'abali abaali balindirira. Kugira ngo mubyumve neza murabyibuka muri Maatayo 24 okukiraba obulungi mujjukire ebigambo ebiri mu Maatayo 24. Yesu avuga ibimenyetso bizagaragaza kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe. Yesu bwe yali ayogera ku bubonero bw'okuzikira kwa Yerusalemu n'okudda kwe ageza ku kugaruka kwe yagaragaje neza yuko Imana data wa twese izu umunsi Yesu azagarukira. Bwe yatuuka ku ky'okudda kwe yalaga nti Katonda amanyi bulungi olunaku lw'okudda kwa Kristo. Bivuze ngo uwo munsi ntabwo Imana yigeze uhindura. Kitegeeza nti Katonda takyusanga lunaku olwo. Ntiyigeze wimura wenda ngo tuve ngo gutinda gushingiye ku munsi wageze Imana ikawimura. Taluwanyisanga wadde newankubadde nti ogamba nti olunaku lwakyusibwa ne lusembezebwayo. Uwo munsi uracyari wa wundi. Olunaku lukyali lweruli. Kandi ukurushaho kwegereza turi kubona ibimenyetso byinshi ko uwo munsi uri hafi cyane. Era olunaku luno gye lukoma okusembera tubulabira ddala nti kumpi ddala. Niyo mpamvu iyi byanditswe byera bivuze ngo umukwe atinze barahunikira barasinzira. Yensonga lwaki ebyandikibwe bigamba nti omugole awasa bwe yalwawo ne babongota ne beebaka. Uko gutinda uko guhunikira no gusinzira ntabwo ari iby'umukwe n'iby'abategereje. Okubongota kuno n'okwebaka kuno tekuli
eri omugole awasa alina okukomawo. Niyo mpamvu twebwe abategereje abamulindirira yensonga lwaki ffe abamulindirira. Niyo mpamvu twabategereje nitwe tugomba kwisuzuma. Yensonga lwaki ffe abalindirizi ffe tulina okwekebera. Ntabwo ikibazo gishingiye ku Mana cyangwa kuri Yesu ugomba ku Katonda oba ku Kristo alina okudda. Ahubwo kiri kuri twebwe abategereje. Naye kiri ku ffe abamulindirira. Kugira ngo ibi bintu mubirebe neza okulaba ebintu bino mu ngeri ennungi. Umurongo wa 5 batubwiye ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Batugambye nti omugole awasa bwe yalwawo bonna ne babongoota ne beebaka. Murabona neza yuko mu bantu basinziriye bagahunikira na 5 b'abanyabwenge barasinziriye. Mulaba bulungi nti abantu bano abali beebase n'abawala abataano abali ab'amagezi nabo n'aba abanyabwenge birivuga ko bahunikira n'aba ab'amagezi Bayibuli egamba nti babongoota. Ariko nubwo n'aba abanyabwenge basinziriye siryo tegeko shebuja yari yatanze. Naye newankubadde nga ab'amagezi bano beebaka tekyali kiragiro. Ntabwo ari itegeko umukwe yari yatanze ngo nimubona wenda ibintu bibakomeranye muze kujya ku ruhande musinzire. Si kiragiro mukama waabwe kye yali yabawadde nti bwe munalaba ebintu nga bibazibuwalidde mwe mudde ku ebbali mwebake. Ikimenyimenyi ku murongo 13 twasomye ngo ku lunyolo olw'13 batugambye nti kale mutunule kubanga temumanyi lunaku newankubadde ekiseera. Batubwiye ngo nuko mube maso niryo tegeko Yesu yatanze. Batugambye nti mutunule kye kiragiro kya Yesu kye yawaayo. Bivuze ngo n'abanyabwenge mu gusinzira ntabwo riri itegeko ry'Imana bari kubahiriza. Kitegeeza nti n'abagezi bano okwebaka bali tebali mu kussa mu nkola ekiragiro kya mukama waabwe. Kubera ko itegeko ry'Imana Yesu yavuze ku murongo 13 rivuga ngo mube maso nuko mube maso. Kubanga ekiragiro kya Katonda Yesu kye yatuwa kigamba nti mutunule. Ariko ngiye kubabwira ikintu giteye ubwoba mu gitekerezeho. Kubera bagamba ekintu ekyentiisa mu kirowoozeeko. Kubera ko n'uyu munsi icyo kintu kiri kubaho kandi kizarushaho kwiyongera. Kubanga n'olwalero ekintu kino weekiri era kigenda kweyongera. Kuba abanyabwenge barasinziriye, abagezi okwebaka, n'abapfu bagasinzira, n'abasiru ne beebaka, ntabwo byahagaritse gahunda y'umukwe kuza. Tekyayimiriza nteekateeka y'omugole. Kugira ngo mubyumve neza abantu mwese wenda mwagiye mukora ubukwe cyangwa murabutaha cyangwa mubona naho bwabaye. Okutegeera kino mwena mumanyi mwagendako mu mbaga abalala mwawase embaga n'emikolo yo gyabera mwagenda. Abagomba kubaho ubukwe buri bubere. Abalina okubeera omukolo oba embaga weenaabeera. Bo icyo bakora ni ukwicara bagategereza. Bo kye balina okukola kutuula ne balindirira. Ariko iyo umukwe yahagurutsa wava. Naye omugole bw'asituka gy'ava arakomeza agatera intambwe akaza yerekezaho ubukwe buri bubere. Yalina okugenda mu maaso ng'asembera ekifo embaga weenaabeera. Abari aho bamutegereje nibaramuka barambiwe wenda bakitahira. Abali mu kifo embaga weenaabeera bwe banaakowa ne bagenda. Ibyo ntabwo bisobanuye ko gahunda y'ubukwe yahindutse. Ekyo tekitegeeza nti omukolo gw'embaga gwakyuse. Ntabwo bivuze ko abari kuza bahagaze. Era tekitegeeza nti abajja mu kkubo bayimiriza olugendo. Ikibazo ni icy'abategereje. Ekizibu kiri kwabo abalindirira. Icyo nababwiraga uyu munsi kiriho kandi kizakomeza kwiyongera. Kyembadde mbagamba nti weekiri olwalera kigenda kweyongera. Abantu bari mu kugenda basubira inyuma ndetse n'ibyiringiro bari bafite mu mahame yo kwizera bakayavaho. Nyuma era n'essuubi lyabwe lye babadde babeeramu n'emisingi gye badde batambuliramu bagenda bagivaako. Ku buryo ahita akubwira ati ariko se nubona ko n'abakaana kababwirizaga hari ubucyumva bajya kubwiriza. Omuntu n'akugamba n'okugamba nti ne bagundi abaali babuulira obalaba nga bakyagenda okubuulira. Ati amatsinda yabagaho nimubone yuko yahagaze. Ebibiina bye mwali mulaba bikyaliwo tebyayimirira. Ko ziranyigisha ari iz'ubwa kane mureba ko zahagaze. Enjigiriza ezo zaali za bulimba era temukira nti zaabula. Ariko nagira ngo mbabwire iki kintu. Nenjagala babuulira kino. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bose barahunikira barasinzira. Ekigambo kya Katonda kyatugambye nti bonna ne babongoota ne beebaka. N'abanyabwenge barasinzira. N'abagezi beebaka. Ariko mwibuke ibi bintu bibiri. Naye mujjukire ebintu bino bibiri. Gusinzira kwabo ntikwabujije umukwe gukomeza kuza. Tekyayimiriza era tekyajjawo omugole okujja. Ikindi cya kabiri. Ekyokubiri. Kugerageza kwitegura cyangwa se kuba umukristo runaka ushingiye ku kuntu abandi babaye. Okugezaako okweteekateeka oba okubeera omukristaayo ng'osinziira ku banno nga bwe bali. Ibyo bintu ubyitondere cyane. Ekintu ekyo weegendereze nnyo ku kyo. Ntabwo bitangaje nubwo bibiri itabitubwira. Tekyewuunyisa newankubadde nga Bayibuli ebitugamba. Ushobora gusanga muri bari abakobwa 10. Oyinza okwesanga nga mu bawala bali 10. Wenda nk'uwatangiye gusinzira bwa mbere yari umwe mu banyabwenge. Yatandika n'okwebaka oba oliawo yalina mugezi. Abapfu bamureba bakavuga baturiya turabona ng'abasiru byamukomeranye. Bagamba nti naye ono omuntu alina mu bizibu. Turabona uriya we rwose acitse intege hakiri kare. Ngabo aweddemu
n'amaanyi mangu ariko ndagira ngo nkubwire ngo iki njagala okutegeeza kino uburemere bw'urugendo rwa buri muntu cyangwa se agaciro k'ubukristo obuzito bw'umuntu bw'olugendo oba obuzito bw'obukristaayo bw'omuntu ntabwo mu by'ukuri kagaragariraga mu buryo agaragara tebwasinziiranga ku ngeri ky'omuntu ahubwo gy'alabikamu imiterere n'agaciro k'ubukristo by'abariya bakobwa naye engeri y'obukristaayo bw'abawala bali byaje gusobanuka ari uko umukwaje ubumvise urusaku byategerekeka ng'omugole azze nga mutumbi oluyoogaano luwulikise ibyo bisobanuye iki ebyo bitegeeza ki ntiwiringire raporo z'abantu bagutangaho kuri umukristo teweesigama ku alipoota z'abantu z'owulira ze ntiwiringire uburyo ubona ugira ishyaka cyane abantu bakagukunda cyangwa bakabona uba mu bintu by'Imana cyane teweesigama ku ngeri ki abantu gye bakulabamu nga balowooza nti obeera nnyo mu bintu bya Katonda ikindi ntunacibwe intege wenda n'amagambo abantu bakuvuga era toggwamu maanyi olw'ebigambo abantu bye bayinza okwogerera dufite igipimo kimwe cyonyine ni Bibiliya ekipimo kimu kyokka Bayibuli iyo wisuzumiye ku mwiteguro Yesu yavuze tugomba kugira wewekeberera ku ngeri Yesu gye yatulaga gye tulina okubeeramu nga tweteekateeka muri ino minsi iheruka tuzarushaho kugira ibintu byinshi biduca intege mu nnaku zino ezisembayo tugenda kusinkana bingi ebinaatumalangamu amaanyi intambara zizarushaho kwiyongera cyane entalo zigenda kweyongerayongera nnyo kugeza ku rwego ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abanyabwenge bazasinzira okutuusa Bayibuli lwetugamba nti n'abagezi bajja kutuuka beebake ntabwo bizaba bitewe n'uko ari itegeko Imana yatanze ngo nibasinzire si lwakuba nti Katonda ajja kuba yalagidde nti abantu beebake imiterere y'intambara turimo naho iri kutwerekeza n'abanyabwenge bagomba gusinzira engeri y'olutalo newa gye tutwala egenda kuwaliriza n'abagezi okwebaka ahubwo ikibazo ngiki buri muntu wese nifuza ko atekereza kakati ekizibu kiri wano omuntu yenna kyalina ufite amavuta ahagije mu itabaza ryawe oyina amafuta agamala mu ttabaza yo amavuta ufite arangana iki amafuta g'olina genkana ki mbese ayo mavuta ufite abasha gukesha iri joro ddala amafuta g'olina gayinza okukeesa ekiro kino kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ikintu gikomeye kubanga ekigambo kya Katonda kyatugambye ekintu ryatubwiye ngo mu gicuku nti mutumbi wakati mu gicuku bumva urusaku ngo umukwaraje bawulira oluyoogaano nti omugole waba ufite amafuta ahagije ngo uzabashe gukesha iri joro oyina amafuta agamala agagenda okukeesa ekiro kino cyangwa nawe uri mu gushyushya inkuru gusa oba naawe oli awo obugumya mboozi wigereranya kuri bagenzi nga bawe wegeraageranya ku banno iherere aho nta wundi muntu ukubona awatali muntu yenna akutunuulira weekebere wekka wipimire ku ijambo ry'Imana weekeberere ku kigambo kya Katonda ky'oba ofuula ekipimo kyo hari amagambo nifuza kubasomera waliwo ebigambo bye njagala okubasomera mu gitabo cy'intambara ikomeye mu kitabo essuubi eritaggwaawo oba olutalo olunene tugiye gusoma amagambo ari mu cyigisho cya 22 essuula eya 22 ni icyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuhanuzi bwasohoye ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti obunnabbi obwatuukirira tugiye gusoma kuri paje ya 284 reka dusome katusomewo handitswe ngo ukugaruka kwa Kristo nk'uko kwavuzwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere kwagiranirwe no kuza k'umukwe ebigambo bino bigamba nti okujja kwa Kristo nga bwe kwategeezebwa mu bubaka bwa malayika ow'olubereberye kwamanyibwanga okujja kw'omugole omusajja umurimo mugari w'ivugurura wabayeho bitewe no kwamamaza ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo kwegereje ugereranywa no kwitabira ubukwe kw'abakobwa 10 okudda obujja okwaliwo era ne kusaasaana wonna abantu bwe bategeezebwa nti Yesu ajja kwafaananyizibwa abawala abagenda okusisinkana anaawasa omugole amatsinda abiri y'abantu agaragara muri uwo mugani nk'uko agaragara muri Maatayo 24 mu lugero luno so era n'olwa Maatayo 24 lutulaga ebibiina bibiri bose bari bafashe amatara yabo arizo Bibiliya kandi bari bayobowe n'umucyo wayo maze bajya gusanganira umukwe bonna batwala ettabaaza zaabwe Bayibuli nga bakozesa ekitangaalo okuva mu yo ne bafuluma okusisinkana n'awasa omugole ariko mu gihe abakobwa bapfu bafataga amatara yabo naye abaali abasirusiru batwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta mu ccupa ntibajyanye n'amavuta ku ruhande tebatwala mafuta mu ccupa namwe nimutekereza uburyo igihe kigerageza kituri imbere kiremereye cyane mulowooze ku kiseera kino eky'okugezesebwa ekiri mu maaso gaffe ku buryo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kugira ngo iki gicuku cyangwa iri joro rike ekigambo kya Katonda kitugambye nti ekiro kino okukya
birasaba yuko umuntu agomba kuba afite amavuta mu itabaza rye, kyetaaga omuntu okubeera n'amafuta mu ttabaaza ye, ariko kandi afite n'andi mavuta mu icupa ku ruhande. naye ate ng'alina n'amafuta ebbali mu ccupa ye. Biravuze ngo abantu b'abanebwe n'abanenganenzi ntibashobora kuzakesha iri joro. Kitegeeza nti abanafu n'abo abatafaayo tebayinza kukeesa kiro kino. Buriya iyo ndebye ukuntu iyobokamana ryo muri iyi minsi abantu bose barihinduwe nk'ibirori. Bwe ntunuulira engeri obugoberezi bw'eddiini abantu abasinga gye babufuula ng'embaga oba emikolo, kandi ukabona abavugabutumwa n'abayobozi mu by'idini bariho uyu munsi bari kugerageza guhumuriza imitima y'abantu n'ababuulizi engeri gye bagonzaamu emitima bagiweeweeta. bati rwose abantu be kubahahamura ngo babakure umutima. Abantu nga bagambibwa nti abantu tebabatiisa, abantu tebabamalaamu nga babatiisatiisa. Bakababwira bati murabizi twe twarabyize cyane twize iyobokamana ibintu turi kubireba. Nga bagamba nti mukimanyi bulungi nti ffe ebyo twabiyiga era twasoma eddiini, ebyo byonna tujja bibakebereranga, tujja bimanyanga. Ariko ndagira mbabwize ukuri umuntu wese utazaba afite ibibyiringiro mu Mana naye njagala obbagamba amazima nti omuntu atalina ssuubi lino eddamu mu bulamu bwe. Muri uyu mugani amavuta agereranya umwuka wera. Mu lugero luno amafuta gageraageranya omwoyo omutukuvu. Ndagira ngo mbabwire ngo muri urugendo rwa Gikristo aho ibintu bigeze, njagala obbabuulira kino nti mu lugendo lw'obukristaayo ebintu we bituuse kati, umuntu wiringiye ubumenyi afite muri Bibiliya gusa, omuntu eyeesigama ku kumanya kw'alina mu Bayibuli, akaba yiringiye uko wenda ari mu itorero ry'ukuri kubera ko rifite amahame y'ukuri, oba ne yeesigama nti ali mu kkanisa eri ku musingi omulamu, akaba yiringiye wenda yuko bitewe n'uko ari mu itorero ry'ukuri ubwo nyine iyo bavuze ngo abantu bazarenga ubwo nawe arimo, oba ne yeesigama nti ndi mu kkanisa ey'amazima n'alowooza nti ng'abantu abali mu kkanisa ey'amazima bwe baliganyizibwa nange ndi omwo, akaba nta mwuka w'Imana afite mu mutima we kandi ngo ahora amwongererwa buli munsi, naye nga talina mwoyo mutukuvu mu mutima gwe era nga tamuweebwa bulijjo. Uyu muntu ntabwo azarenganywa ahubwo azarenganya abandi. Omuntu ono tajja kuyigganyizibwa wabula ajja kuyigganya banne. Kandi ibyo bintu mbabwira ntabwo ari ibizaba kera, ibyo bintu byaratangiye. Sigenda bagamba nti biribeerawo wabula byatandika. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi abantu bagomba kuba mu matsinda hashingiwe ku ngano y'umwuka wera bafite. Mbabuulira nti abantu bagenda kubeera mu bibiina okusinziira ku kigera omwoyo mutukuvu gwe balina. Nkuko babivuga muri uyu mugani, nga bwe kyogerwa mu lugero luno, mubona yuko amavuta, ingano y'amavuta, mukiraba nti ekigera ky'amafuta niyo yatandukanije aya matsinda y'aba bakobwa uko ari abiri, kyekyayawula oba kyekyayawukanya ebibiina by'abawala bano ebibiri. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi minsi iheruka dukeneye umwuka wera kugera nabona uko mbibabwiraho. Mu biseera bino eby'enkomerero twetaaga omwoyo omutukuvu ku kigera ekyawaggulu okusinga bwe tuli. Reka nsoze ndangiza aya magambo kamalirize n'ebigambo bino muwulire Bayibuli kiki kyeyagala otubuulira. Handitswe ngo ariko mu gihe abakobwa bapfu bafataga amatara yabo ntibajyanye n'amavuta ku ruhande. Wagamba nti wano tubadde tusomyewo nti naye abawala abasirusiru tebatwala mafuta mu ttabaaza zaabwe. Abakobwa abanyabwenge bo bajyana andi mavuta ku ruhande n'amatara yabo. Abawala abagezi bo batwala amafuta mu ttaala zaabwe. Nimurebe ukuntu abakobwa abanyabwenge bari bazi neza uburemere bw'intambara, bari bazi neza uburemere bw'iri joro. Mulowooze era mulabe engeri abawala bano abagezi gye baali bamanyiimu obuzito n'amaanyi g'olutalo oluli mu maaso gaabwe. Igihe byari bigishoboka amatara baza yabo yarakaga kandi yuzuye amavuta, nga bikyayinzika ettaala zaabwe zaali zaaka era nga zirimu amafuta. Ariko ibyo bintu banga kubyiringira bajyana n'andi mavuta ku ruhande, naye ne bateeka amafuta ebbali ne bateesigama ku ekyo. Aba bakobwa abanyabwenge bari barakiriye ubuntu bw'Imana, imbaraga mwuka muziranenge yabagiraga bashya kandi kabamurikira, niyo yatumaga ijambo ry'Imana ribitabaza rimurikira ibirenge byabo n'umucyo umurika mu nzira bacamo. Bayiga ebyawandiikibwa bategeera amazima olw'okutya Mukama era ne beegayirira bafune omutima omulongoofu n'obulamu obujja. Kugira ngo basobanukirwe n'ukuri bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya Imana, bafite kubaha Imana, nti bayina okutya Katonda nga bayiga ebyawandiikibwa ebitukuvu bategeera amazima olw'okutya Katonda, kandi bashakashakanya umwete ubutungane bw'umutima n'ubugingo, era ne beegayirira bafune omutima omulongoofu n'obulamu obujja.
kimwe mu bintu bintangaza iyo nitegereje abantu n'uyu munsi bavuga yuko wenda baba mu itsinda ry'abategereje, ekimu ku bineewuunyisa ku bantu abagamba nti bali mu kibiina ekyabalingiriza, ni uburyo uyu munsi twamaze no gutesha n'agaciro amahame yanditse muri Bibiliya twavuga ko duhagarariye. Olwaleero abantu baatuuka ne basuula ne banyooma n'ebyo bayibuli bye yali etuwanga emisingi gye tulina okutambuliramu. Biba bizwi yuko ayo mahame anaba mu bitabo by'ibyo tuvuga ko twizera. Kimanyikiddwa nti ebyo biri ne mu bitabo byaffe bye tukkiririza. Ntabwo ayo mahame yigeze ahinduka, ahubwo twebwe twayahaye ubundi busobanuro tworoshya n'uburemere afite. Emisingi gino tegyakyuka, tegikyusibwanga, wabula ffe twagenda ne tutuuka ku ddaala ly'okugissa wansi nga tuginyoma. Uyu munsi kongera kuvuga ubuhanuzi bwa Roma, ngongera uvuga ubuhanuzi bw'inyamaswa mu gihe 13. Olwaleero okwogera ku bunnabbi obwogera ku Luumi n'ebyawandikibwa nga bwe byogera mu kubikuliwa essula e13. Uyu munsi kongera kuvuga iby'imibereho ya Gikristo, ngo uvuga iby'imyambarire, imirire. Olwaleero okwogera ku bulamu obukristaayo n'oyogera ku byokulya n'ebyokwambala. Bahita bakufata yuko uri umuntu w'umwaka cyane wihambira ku bintu cyane. Bakulowooza ng'omuntu asussa era omuntu atwalira ebintu mu bbanga. Kandi ibyo bintu ni amahame ya Bibiliya. Naye ebintu ebyo misingi egisangibwa mu Bayibuli gye tulina okuzimbibwa. Kandi ikintu gitangaje, abo bantu ntabwo bava mu itsinda ry'abavuga ko bategereje kugaruka kwa Yesu. Kyewuunyisa abantu abo tebava mu kibiina ky'abo abalindirira Kristo. Nibuka amagambo banditse mu gitabo cyitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba. Zijukira ebigambo ebyawandikibwa mu kitabo ekiyitibwa okweteekerateekera enkuba eya ddumbi. Baranditse ngo akaga gakomereye umuntu ni ukwishuka. Bawandiika ebigambo ebigamba nti akabi akali eri omuntu akasingira ddala kwe kwerimba ggwe wenyini. Reka dukomeze amagambo dushaka tugende mu maaso n'ebigambo bino nga tunoonya we tunaabimaliririza. Baravuze ngo bari bafite ibyababayeho buri muntu ku giti cye byihariye. Bari bafite ibyabayeho buri muntu ku giti cye. Buli omu yali ayina ebyamubeerako mu ngeri ye ebyawukana n'ebya munne. Niyo mpamvu buli bujulizo oba obujulirwa bw'omutima gwe. Niyo mpamvu buli muntu wese akwiriye kwibaza. Yensonga lwaki buli muntu alina okwebuuza. Abantu batire banabikubaza wowe ubwawe wisuzume. Ng'abantu tebanabakubuuza sooka gwe kennyini weeke. Niba hari impinduka oba waliwo enkyukakyuka zizanwa n'umurimo w'umwuka wera mu mutima w'umuntu zigeze ziba muri wowe, okuyita mu mwoyo omutukuvu ezaali zibaddewo mu bulamu bwo. Kubera ko Pawulo hari ikintu yavuze yandikira Abakorinto, kubanga waliwo ebigambo Pawulo bye yayogera nga awandikira Abakorinso. Haravuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, wagamba nti naye kino kye njogera abooluganda, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana. Ngo omubiri n'omusayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda, kandi bibora ntibibasha kuragwa ibitabora. So okuvunda tekusikira butavunda. Ntabwo akari akarengane, ahubwo ikintu kibora nticyaragwa kitabora. Kuno si kunenyezebwa wabula bwe kiri nti ebivunda tebiyinza kusikira butavunda. None ibyanditswe ko bitubwiye ngo abakobwa abanyabwenge bari bafite ibyababayeho byihariye buri muntu ku giti cye. Wowe ni ibiki byakubayeho? Abawala abagezi buli omu yali alina obujulirwa obwebyo ebyamubeerako ku kiti kye ebyawukanako n'ebya munne. Gwe biki ebyakubeerako mu bulamu bwo? Cyangwa uko wavutse no kuba wanditse mu bitabo by'itorero, ibyo nibyo bintu byonyine ukiringiye. Oba nga bwe wazaalibwa n'okwesigama kuba nti oli mu kkanisa wandikiddwa mu bitabo by'ekkanisa, ekyo kye weesigamyeko. Yesu nibyo yabwiye Nikodemo, aramubwira ati umuntu utabyaho bwa kabiri ntabwo abasha kuragwa ubwami bw'Imana. Yesu ebyo bye yali agamba Nikodemo bwe yali amugamba nti omuntu atazaaliddwa omulundi ogwokubiri tayinza kusikira bwakabaka bwaka. Mu byo dufite twizera ndetse no mu bitabo by'umukabanuzi Enote yanditseho amagambo avuga ngo abantu benshi amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero, ntabwo yanditswe mu gitabo cy'umuntu. Mu bye tulina bye tukkiriza mu bitabo byaffe, Ellen G. White yawandiika nti bangi mu bawandiikiddwa mu bitabo by'ekkanisa amanya gaabwe tegawandiikiddwa mu bitabo eby'omuntu. Kandi ibyo ngibyo nibyo bibanejeje era ebyo bibasanyusa. Bakomeza bavuga ngo bari barize, ngo niba abakobwa bandi batanu b'abanyabwenge bari barizeye Imana n'ijambo ryayo bitashoboraga gusenywa nuko batabonye icyo bari biteze ndetse no gutinda kwacyo. Bagambye nti bano ne bafuna enkolagano ey'omukwano okukkiririza mu Katonda awamu n'ekigambo kye ebitayinza kuwangulibwa olw'okusaalirwa wadde okulwawo. Mu yandi magambo bari babyizi neza yuko atari umukwe watinze, kwegamba baali bakimanyi bulungi nti omugole awasa teyaluddewo, ko ahubwo impamvu zose zigomba gushakirwa mu mwiteguro basabwa zitagomba gushakirwa mu ijambo ry'Imana. Naye ng'ensonga yonna erina kunoonyezebwa mu kweteekateeka kwabwe
engeri gye bayina okweteekateeka mu kigambo kya Katonda. Bari babizi ko ijambo ry'Imana ritabeshya. Bali bakimanyi bulungi nti ekigambo kya Katonda tekirimba. Baravuga batahubwo reka impamvu tuzishakire mu mwiteguro. Ne bagamba nti ffe katunoonyeze ensonga mu kweteekateeka kwaffe. Natwe ekyo kintu kyo tugomba gukora. Ekyo kye kintu kye tulina okukola naffe. Ibimenyetso byinshi biraza bigatambuka. Obubonero bujja ne buyitawo. Abantu bakavuga bati ntitwababwira ko na bya bindi bizagera bigahagarara none dore byarangiye. Ne bagamba nti twabagamba nti nebyo birivaawo ne wajja nebira ne bigenda. Ntitwababwiraga yuko abantu bazagera bagaceceka none dore nta baracecetse. Twabagamba nti abantu abo bali tuuse ekiseera abasirike katera babo basirika. Ariko niba ari ibyo ushingiyeho naye oba ekyo kye weesigamyeko wibuka ko ijambo ry'Imana ritabeshya kandi ntabwo rihinduka. Jjukira ekigambo kya Katonda tekirimba era tekikyuka. Kristo agiye kugaruka. Kristo akomawo. Tugomba gukomeza umwiteguro. Tuyina okweyongera okumulindirira nga tugomba kurushaho kwisuzuma cyane. Tuyina okweyongera okwekebera. Tugomba kongera umwete n'imbaraga mu mwiteguro wacu. Tuyina okongera amaanyi era amaanyi ddala mu kweteekateeka kwaffe. Abalala batwala ettabaaza zaabwe naye ne bateetwalira mafuta mu macupa. Bari baragiye batabande gutekereza. Bagoberera bugoberezi. Niba hari ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi kigiye kurimbura abantu, oba waliwo ekintu ekyakabi ekigenda okuzikiriza kujya mu Bukristo abantu batabande gutekereza. Kwe kugenda mu Bukristaayo nga tosoose kulowooza. Ubu ngubu hari abantu rwose bari hano mu itorero. Kati waliwo abantu ababa bali wano mu kkanisa. Kubera ko babonye yuko iyo umuntu akoze ubukwe ari mu itorero cyangwa kubanga bakizuula nti ahita abana abantu benshi baje kumutabara. Bw'oba ogenda kukola embaga ng'oli mu kkanisa ofuna abantu bangi ng'ekyo kye yabala. Akajya kubona akabarati kanaka yakoze ubukwe baramutwerera. N'agamba gundi bwe yakola embaga abantu bamuwa ebintu. Umuntu akaba ari ibyo bitekerezo byonyine biri mu bwongo. Kati ebirowoozo ebyo ne bibeera mu bwongo bwe. Ariko nagira ngo nkubwire iki kintu. Naye njagala okubuulira kino. Uramenye ntuzabe mu mugabo n'abantu bazahomba kabiri. Togezangako n'ofiirwa emirundi ebiri. Kurikira Yesu abanje gutekereza neza. Goberera Kristo ng'osoose kulowooza. Bimera nk'umushinga wakoze. Kibenga enteekateeka gye wakola. Ariko ubundi abantu benshi isi zabaseka. Abantu bangi ensi egenda basekerera. Ubu uyu munsi mwebwe turi hano turi gusenga. Olwaleero tuli wano nga tusaba. Turi kwiga ijambo ry'Imana. Nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Abandi bari mu bintu byabo nubwo nabo batihana bazabirimbukiramo. Era bibagenda okuzikiririramu. Nyamara naye wowe uri aha ngaha gwali wano wanze kwegurira Imana umutima wawe wagana okuwa omutima gwo Katonda ahubwo niyo ubonye bagenzi bawe bakomeza ijambo ry'Imana kuko riri abali mu kigambo kya Katonda nga bwe kiri ubitabaka obalabanga abasussa. Uyu muntu arababaje kurenza abapagani bemeye abapagani beruye ono akwase nako okusinga abakafiri abali eyo. Niyo mpamvu batubwiye ngo aba bakobwa bapfu bagiye batabande gutekereza. Yensonga lwaki batugambye nti abawala abasirusiru bagoberera bugoberezi. Ubutumwa bukomeye bumvise bwari bwarakanguye ubwoba bwabo. Obubaka bwe baawulira bwali bwazuukusa okukyamukirira kwabwe. Ariko bari barishingikirire ku kwizera kwa bagenzi babo banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro waturuka ku marangamutima meza yari abarimo badasobanukiwe ukuri neza cyangwa ngo bamenye iby'umurimo nyakuri w'ubuntu ukorerwa mu mitima. Naye ng'okukkiriza kwabwe kwesigamiziddwa mu booluganda nga bamativu n'okumyansa okw'okukyamukirira kwe baafunanga naye nga tebategedde ddala mazima oba okukola kwa Katonda mu mutima. Ubuzi abantu benshi dufite ijambo ry'Imana navuze ngo ababishingikirira ku kwizera kwa bagenzi babo. Omanya abantu bangi betuyina nga bwe kigambiddwa mu kigambo kya Katonda nti bano bali beesigamye kukkiriza kwa baaluganda. Ubu muza bizera benshi dufite bari muri litoro gusa ngo nuko bumvise ngo aryo rikomeza amategeko y'Imana akaba ari aho honyine bagarukira. Mumanya abantu omuwendo gw'abantu betulina nga bolwa kuba baawulira nti ekkanisa eno ye yasigalawo ng'ekwata ebiragiro bya Katonda ne bazimbira awo. Basoma ibintu muri Bibiliya biranga itoro ry'Imana bagasanga turabyujuje bati ahantu nahangaha. Bwe basoma ekigambo kya Katonda ne kiraga nti ebintu ebiina okula obubonero obulaga abaasigalawo bwe buno ne buno bwe beesanga nga buli mu kkanisa eno ne banywerera awo. Ndagira ngo nkubwire yuko kuba umuntu ari mu itorero ry'Imana ryujuje ibyangombwa byose bivugwa na Bibiliya. Kyokka naye nkutegeeza nti okubanga oli mu kkanisa erina byonna Bayibuli byeyogera nti byebiraga ekkanisa eyasigalawo. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba uri mu itorero ryujuje ibyangombwa bivugwa na Bibiliya ntabwo bivuze ko ibyo byangombwa byujuje. Okubeera mu kkanisa ejjuzza obubonero oba ebyo Bayibuli byeraga
tekitegeeza nti obubonero obwo obulina. aba bakobwa bapfu bari bafite bibiliya niko abawala abasirusiru bari bafite amatabaza nti bali bayina bayibuli, bali bayina etabaaza. ariko niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo ibintu twizera bigomba kuva mu nyuguti no mu nyandiko tugendana bigahindura imibereho yacu. Ensonga lwaki njagala bategeeza nti bino bye tukkiriza birina okuva mu nnukuta, birina okuva mu byawandiikibwa ne bifuuka obulamu bwaffe obukyusiddwa. ndagira ngo mbabwire ngo gutsindwa kwaturanze no mu materaniro tuvuga ko dukora no mu ivugabutumwa tuvuga ko dukora, iyo abantu batureba baba babona turi gushaka abayoboke kurenza uko turi kwifuriza ubugingo bwabo gukira. Ekintu ekitusuula abantu abasinga era kye batuzuddeko kye batulabako balowooza nti ffe tudduka tunoonya abagoberezi era twagala abagoberezi okusinga okunoonya abantu abalina okulokolebwa. igituma babibona gutyo nuko umugabane munini wacu ibyo tuvuga ko twizera barabizi ko ari ku munwa gusa baratuzi. Ensonga lwaki abantu bamanyi obulamu bwaffe era bagenda ne bakizuula nti ebyo bye tutambulamu n'obulamu bwaffe bikontana ne bye tukkiriza obulamu bwaffe babumanyi. niyo mpamvu bavandimwe yensonga lwaki abooluganda nifuza kurarika buri muntu wese njagala okuyita buli muntu yenna kuba uri muri iri torero n'umugisha ukomeye wagize okubeera mu kanisa eno olina omukisa munene kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo niho Imana yabitse ibyo yavuze byose kubanga ikigambo kya Katonda kitugamba nti mwe Katonda mwe yatereka ebyobugagga byonna n'ebyama bye byonna. Ariko Yesu hari ikintu yavuze avuga ku ijambo ry'Imana yaravuze ngo nimuba muri giye amagambo yanjye akaguma muri mwebwe. Naye waliwo ebigambo Yesu byayogera nti bwe munabeera munzi ebigambo byange ne bibeera mu mmwe. Ntabwo ibyo tuvuga ko twizera bigomba kuguma mu nyandiko zacu bigomba kwinjira muri twe bigahindura imibereho yacu. Tebina kusigala mu biwandiiko wabula birina okuba mu bulamu bwaffe. Uwo niwo mwiteguro tugomba kugira tugomba guhinduka tulina okukyuka tugomba guhinduka imico yacu igasa nk'iy'abaturajuru tulina okukyuka ne tufaananyizibwa aba bagenda okubeera mu ggulu. Ndagira ngo mbabwire nk'uko twasomye muri wa mugani muri Maatayo 25. Njagala bagamba ebigambo bino nga bwe twasomye mu Maatayo mu lugero olusangibwa mu Maatayo 25. Ntabwo Yesu atinze agiye kugaruka vuba bidatinze. Yesu taludde agenda kudda mangu. Ahubwo ikibazo umwiteguro ufite umeze ute? Ekibuzo kikino nti wabula gwe weteeseteese otya? Kandi ukuntu ibintu biri kugenda muri iyi si bikushimira Imana biri mu kutambula mu nnaku zino mu nseno nze nebaza Mukama ku lwekyo kubera ko ibintu biri gutakaza agaciro n'ibyo abantu bashyiragaho ibyiringiro byabo Satani yamaze kubifata mu biganza kubanga omuwendo gw'ebintu guli mu kugwa era n'ebyo abantu bibadde beesigamako Satani abisudde. Hirya no hino ku isi turi kumva uburyo mu bihugu abantu batakiri kwemerwa kubikuza amafaranga yabo muri za banke. Eruyi n'eruyi ku nsi yonna tugenda tuwulira engeri abantu gye batakyayinza kujja ssente zaabwe ku banka. Ahubwo bakabwirwa ko bagomba gukoresha mu ikoranabuhanga kuko ariyo babasha kugenzura cyane. Ne bagambibwa nti muyina okukozesa enkola eya tekinologiya kubanga yeeriwo kati. Ntabwo bari kubabwira ko babibye amafaranga yabo bari kubabwira ko kiri ayabo ko ariko bagomba kuyakoresha uko babishaka. Tebabagamba ati sente zammwe twazibye kuba zikyali zammwe naye bagamba muyino zikozesa ngaffe bwe tubalagira. Mwabonye uburyo muri iyi minsi n'ubuzima bw'umuntu ubwo umuntu ari ubuzima ari umubiri wawe ntabwo kiyufite w'ijambo. Mwakiraba nti n'obulamu bw'omuntu olwaleero omuntu takyabuyinako buyinza. Ibyo bintu nababwiye ibyo bintu ukuntu isi iri kumera ndi kubishimira Imana. Ebyo nga bwe nabibagambye ensinga bweri mu kutambula nze nebaza Mukama ku lwekyo kubera ko ibintu byose tugomba kubitakariza icyizere kubanga ekiseera kirina okutuuka buli kintu kyonna ne tukijjamu essuubi. Ibintu byose twishingikirizaho bigomba gutakaza agaciro. Ebintu byonna bye tubadde twesigamyeko birina ku buryo umuntu wese utarimenyereje kubeshwaho n'Imana n'ijambo ryayo. Omuntu yenna ateemanyiiza kubeerawo ku lwa Katonda n'okwesigama Katonda. Reka mbabwize ukuri nongere mbisubiremo. Kambabulira amazima era nkiddamu. Umuntu wese utarimenyereje kubeshwaho n'Imana n'ijambo ryayo omuntu yenna ateemanyiriza ateesigama ku Katonda n'ekigambo kye agenda kugwa eddalu. Ndagira ngo mbabwize ukuri ngo abantu bagiye kwirukanga ku gasozi kubera ko isi igiye kubahindura nk'abasazi. Abantu bagenda kubuna emiwabu nga balinga abalalu olw'ensi eno. Niyo mpamvu uyu munsi ukwiriye gushaka ubwihisho ukumva ushikamye ku Mana. Lwaki olwaleero kikwetaagisa onoonye obuddukiro n'essuubi olina okunoonya Katonda kubera ko nk'uko nababwiye muri Bibiliya Yesu yaduteguje ko agiye kugaruka anatubwira ibimenyetso bizabigaragaza nga bwe nabagambye era mu Bayibuli bakyogera lwatu nti Yesu Kristo agenda kudda era obubonero bw'okudda kwe nga bwe kyayogerwa bulaga
kandi ntabwo Yesu yigeze atubeshya. ate Yesu tatulimba. Ibimenyetso turi kubirebesha amaso yacu tubulaba n'amaso gaffe, kandi uretse n'ibyo ngibyo na benshi muri twe bari kutuvamo bagapfa, era okujjako n'ekyo abamu kuffe batuvaamu ne bafa, kandi bakagenda nta byiringiro by'ubugingo buhoraho bafite, nga tewali ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Niyo mpamvu dukwiriye gukanguka tukaba amaso tukitegura. Yensonga lwaki tulina okuzuukuka ne tutunula ne tweteekateeka. Niyo mpamvu nifuza gusoma isomo ry'isezerano ryiza Imana yaduhaye kugira ngo dusoze. Njagala okumaliriza nga tusoma ebigambo ebirimu essuubi n'endagaano Katonda gye yatuwa. Yesaya igice cya mbere. Isaaya essuula esooka. Tugiye gusoma amagambo ari ku murongo wa 18. Tugenda kusoma ebigambo ebiri ku lunyiriri olw'18. Turageza ku murongo wa 20. Nga tutuuka ku lunyiriri olw'2. Ni irarika ry'Imana tugiye gusorezaho, kandi ndasaba buri muntu wese kugira ngo irarika ryitabe mu mutima we. Kuno kuyita okuva eri Katonda, era nsaba omuntu yenna ayaniriza okuyita kuno. Tusomere mu Luganda. Katusome mu Luganda. Isaaya essuula esooka olunyiriri olw'18 okutuusa ku lw'2. Bagamba nti, mujje nno tuteese ffembi, bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe bibanga olugoye olumyufu, binaaba byeru ng'omuzira. Ne bwe bitwakaala ng'ebbendera, binaabanga ebyoya by'endiga. Bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi eby'ensi. Naye bwe munaagaananga ne mujeemanga, munaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Amina. Ndararika buli muntu wese, mpita buli muntu yenna, kugira ngo buri muntu wese ye kunyurwa n'uko ameze ubu ngubu. Buli muntu yenna aleme kuwulira nti mumativu mu mbeera gy'alimu kati, ahubwo yifuze kumera nk'uko Imana idushaka ngo tuzabashe kuba mu ijuru. Yegombe okubeera nga Katonda bw'ayagala tube, alyoka afuna okusikira obwakabaka obw'omuggulu. Ndifuza kurarika abantu bifuza gufata icyo cyemezo kugira ngo bahagurukiraho bari dusenga Imana. Ndalika buli muntu yenna alina okwegomba kuno mu mutima gwe nti asitukire ku magulu ge tusabe. Imana ishimwe cyane. Mukama yebazibwe nnyo ddala. Kandi ndabasaba kugira ngo mu gihe umuntu abahagurutse, ate mbasaba buli muntu bw'abanga ayimiridde, aba bitewe n'icyemezo yumva afatiye mu bugingo bwe, agiye no gukomeza mu gihe turibe tuvuye hanga, akikole olw'okusalawo kwe kwakoze mu mutima gwe, era okugenda mu maaso ne bwe tunaba tuvudde wano. Kubera ko iri ni ijambo twumviye ahangaha liradutsinda, kandi Imana naturaritse kye tuwuliridde wano ne kitusingisa omusango, ate Mukama atuyise. Ariko impinduka zigomba kubaho zirashingira mu buryo uri bukomeze gushikama kuri iri rarika. Nayo okukyuka okugenda okubeerawo kujja kusinziira ku ngeri ki gy'onaagenda mu maaso n'okuyita kuno. Niyo mpamvu bigomba kugendana n'ingamba ufashe zo kwiyegurira Imana, arizo ziri buze kuguhindura undi muntu mu muryango wawe nawe ukorera. Era kugenda mu maaso nga kusinziira ku ngeri ki gy'omaliridde, bwe kutyo kugende nga kulaga okukyuka neyo mu ewaka neyo mu bantu bobeera nabo. Ariko Imana yadusezeraniye yuko izaduha imbaraga kandi ikaduha ubufasha bukenewe kugira ngo tubashe gushobora ibyatunaniraga. Era Mukama yatusuubiza okutuwa amaanyi n'okutuwa obuyambi obunatuyinzisa okusobola ebyo ebibadde bitulema. Amina. Amina. Reka dusenga Imana. Katusabe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Turagushimira cyane kubw'ijambo ryawe. Tukwebaza olw'ekigambo kyo. Turagushimira cyane ko ngiye kutuburira kuri hafi kugaruka. Tukwebaza kubanga otujjukiza nti ogenda kudda mangu. Ntabwo ugitinze kandi ntabwo gahunda yo kugaruka kwawe wayihinduye. Tojja kulwa era enteekateeka yo togikyusanga. Ahubwo twe Satani yaradushutse kandi ntabwo twemera kuba indangare. Niyo mpamvu mwiteguro wacu ndashaka. Satani yatulimba era naffe ne tukkiriza okubuzaabuzibwa. Turakwinginze cyane kugira ngo utubare gukiranirwa kwacu unyuze mu gitambo cya Yesu. Twegayirira Mukama nti okuyita mu saddaaka ya Yesu Kristo, kandi udushoboze kugira umwiteguro ukwiriye, otusobozese era otuyinzise okweteekateeka nga bwe kigwanira, kugira ngo tuzabashe kubana nawe ubwo uzaba ugarutse. Tusobole okubeera naawe bw'onaaba ng'okomyewo. Iri teraniro uriho umugisha, ekibiina kino kiwa omukisa, ni wowe uzi buri mutima wose mu bana bawe bari hano imbere, gw'omanyi buli mutima gw'omwana wo ali mu maaso wano.
umuhe ubufasha akeneye kugira ngo azabane nawe, omuwe obuyambi bwonna obuyinza omuyinzisa okubeera naawe, umurwanire intambara kugira ngo umuhindure umuneshi, mulwanirire mu ntalo ze era omufuule omuwanguzi. tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, tusabye nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo. Amen.